Yes kabisa, umugoroba mwiza, nizere ko mumeze neza, nizere ko muri amahoro. Tuje kubagezaho breaking news. Iyi ni breaking news, ni amakuru agezweho cyane muri ekipe ya APR FC. Ni umukino urangiye mu kanya gato, ni umukino waberaga kuri Shyorongi Stadium. Ekipe ya APR FC yakinaga na ekipe y'Intare, ni umukino wa gishuti, murimo muragenda mubibona. Ni amakuru tugiye kugenda tugarukamo ibivuye muri uno mukino, gusa ngiye no kugenda babwira ibyo nabashije kuba nabona. Nyamuneka niba ari ubwa mbere ugeze hano, buri munsi murambibabwira mukande subscribe, mukande like ndetse mutange n'ibitekerezo byanyu. Iyi ni channel igiye kuzajya ibagezaho amakuru ya ekipe ya APR FC. Ubwo niba ari ubwa mbere wageze ukande subscribe ndetse na like. Ndabizi neza iyi video nta handi hantu wigeze uyibona, aya makuru ngiye kuba nkubwira nta handi hantu wigeze uyabona. Ubwo nimba kandi ari ubwa mbere ugeze hano, dufite groupe turimo turagenda duformatinga y'abakunzi ba ekipe ya APR. Urareba muri description, urakuramo nimero, ubundi uzagiza tubanemo 5 kuri 5 kabisa. So ubwo ngubwo nagutinda, mureke dutangire. Iki kiganiro kigiye kuba kigufiya cyane ku buryo bushoboka, kuko ni breaking news. Ngiye kubabwira amakuru y'uburyo abakinnyi ba ekipe ya APR bitwaye kuri uyu umunsi. Wakwibaza uti rero byari byifashe gute? Ese umutoza Taleb ni gute yifashishije abakinnyi be ku buryo bugororotse cyane? Ubundi tubone kugenda dutangira neza cyane. Umukino watangiye ku isaha 9, hanyuma ku munota wa 5 witwa Uwiyaremye Fidari aza kuba afungura amazamu aterekamo igitego cyiza cyane. Ubona yuko ekipe ya APR izaba igenda. Uyu musore bita Fidari yaje kuba yitwara neza cyane. Witwa Shehe Jibril Watara akihagera kabisa, yaje kuba aterekamo nawe igitego, avuga ati ngomba gukomeza guheka ekipe ya APR FC nkuko bisanzwe. Hanyuma n'umusore ukiri mushya witwa Amani Kwadio Michel nawe yaje kuba aterekamo igitego. Umukino urangira ari ibitego 3 bya APR FC ku busa bwa ekipe y'Intare. N'umukino waberaga kuri stade Ikirenga hariya Ishyorongi. So mise mvanayo breaking news, mvanyeyo amakuru ameze gutya. Ku munsi wo kwa gatatu ekipe ya APR FC nta gihindutse, iraza kuba ikina na Jamus. Iyi ni ekipe ya Jamus igomba kuza kubikina na ekipe ya APR FC ku munsi wo kwa gatatu, umukino wa gishuti. Mbibutsa yuko iyi Jamus nayo iri muri Sekafa Kagame Cup mu itsinda rya kabiri, aho iri kumwe na Simba Sports Club Mogadishu ndetse na Singida. Iyi Jamus yo imaze gutsindwa na ekipe ya Rayon Sport ibitego bigera kuri 4. Itsinzwe na Rayon Sport ibitego 4 kuri 3. Urumva nayo iragenda kabisa, na ekipe ikomeye cyane ugereranyije na ekipe y'Intare. Ubwo nawo gusigara twibaza ese ni umukino uzagenda gute wo ku munsi wo kwa gatatu APR FC azabikina na Jamus. Gusa wenda urwego rw'abakinnyi ukuntu nabonye urwego rwo hejuru rw'umusore Hernan Sirwane. Uyu muzamu ari ku rwego rwo hejuru kabisa ugereranyije n'abazamu ekipe yari isanzwe ifite. Undi musore nabonye uwitwa kabisa Amani Kwadio Michel Kani. Uyu we rwose, uyu muwinga ikintu nababwira, nyuma yo gukanda subscribe, abazamu bazavunika imbavu kubera amashoti y'uno musore ateye ubwoba pe, kuko yagerageje action nkenye nziza zazindi ureba ukabona ni umukinnyi w'umuwinga koko urimo urazitera cyase urimo urakora ibyo bintu. Murimo muragenda mubibona, izo ni video ntoya nafashe kuko na match kugira ngo uyirebe byari bigoye, nagiye nurira ahantu ewana kabisa, ngerageza gufata ka video kamwe nyine murimo muragenda mubona karimo karagenda kagaruka. Ubwo ngubwo ekipe igiye gukomeza imyitozo bitegura uwo mukino wa Jamus, bitegura ndetse n'imikino ya Sekafa Kagame Cup. Ikindi nababwira nuko ekipe ya APR FC yavuye ku isoko ryo kugura abakinnyi. Abantu barimo barazana inkuru bavuga yuko hari abandi bakinnyi yabigiye kurekura cyase kuba yamanura i Kigali. Aho ngaho nukubeshye. Niba wakanze subscribe, reka ngushimire cyane, tujye dukomeza kugenda tubana no mu biganiro ndetse n'amakuru ngenda nkugezeho cyane. Ubwo ngubwo ikintu kigiye gukurikiraho, tugiye kwinjira muri Sekafa Kagame Cup. Imikino yo nzajya nyibagezaho umunsi ku munsi. Ubwo reka mbashimire cyane, ubwo tuzajye dukomeza kugenda tubana 5 kuri 5. Nizere ko mwakanze subscribe, iyo niyo nkunga yanyu ikomeye cyane.